Jangan kurang cau dan cuma boleh premo jalan pato singa demen lihat Apa? pidan film India apa balik Film India. pertama semangat Siva Gopi, Anandi, Archana, Lonceng Cinta, Mahabatan, Paki, Jodoh Wasiat Bapak, Chandra Dini, apa namanya? Adik Ci bisa apal? Saya demen masih mau balik. Ya, tapi saya demen mau balik film nih. Oh, sing film nih. Jangan penasaran aja iklan. Iklan geng-geng. Ada iklan sampo nak lo mamboh boknya mengebek. Bok mengebak. Iklan sabun nak lo majos awaknya mengebek. Awak mengebak. Iklan lipstick pipihnya mengebek. Saja. Jangan penasaran. Apa? Iklan pembalut. Maksudnya? Ada sengenangan apa nih mengebek tuh? Jeneng Ci mau balik. Lo film India. Saja. Sudah ada drakor kok balik. Drakor. Jangan jadi kan lihat. Again. Racin. Aduh nih gitu. Aneh again. Semua berawal dari kecelakaan. Dia datang sendiri, bertemu di sebuah pertigaan. Ya. Kemudian mencari penginapan. Namun apa yang terjadi? Mereka bercocok tanam. Hahaha, wika, AMP. Begitu. Korban rajin lu. Jangan kekurangan cara kita. Makanya yo berharap canto CEO kok nih. Oh, Ci orang CEO. Yo kan zaman jadi nemoni dari pemulung ternyata CEO. Saja. Teman merajan ternyata CEO. Jangan kadang berharap jangan CEO. Saja. Magenap lagi beli gitu. Cah sedang beli yang kayak gini.